som thung pasari verzet ka tho chungin ka tho namun hi Government of India Ministry of Home noi ne wangin ka tho pui te hi mizo ni lo vai kan ti ma kan tho kho na sa chu ti chung chuan zo na tam tak nam dang jing atanga ka to na chu pu bu ang tinge sarkar na hi bansana politics ai lu lo ti an china chu ti mek lai chuan mizo ka thian te politics a ton triat lo nei te chuan politics a lut ve tu hian min ron lo biao ve tu ani am som thum pasari verzet kan thon nu chuan superannuation in samdi song pasari ka pensiona ta chuanin midang tena anton ve thin tho politics a lut tur som na aron lut le loya chu zinga chuan tu na ro re lai MNF atang te pon MLA hovin kanina anron lenga mi puitling tak mi zom tak MLA ten ne wangin thatakin kanin dong songa amai ro chu karil ruan politics a lu hi aom lem lo wangin mi mal decision asiam thai pon lo chu ta kan lo in ro nanga I kan lain ka chun zom don ne ti in kan in cha karil ruwa chu tiang thil chu om lem lo wangin engma chu chui na om lovin kan cheng chota so kumalo kala pension nu kum khatve la lo ral nu sam ni so pariata chuan general election MLA Mizoram in ro ma chon dona chu ti lai chuan sarkar siam thatna atana manruani ve du na hi ke mari ro chuan aron lian ve chan tar ya pa amai ro chu politics a oma mo khutna nei le ai chuan zalen taka ka pension life akaman ka zo kan chu ti lai chuan India ram puma kan feto a kan chairman tele midan in soya kan kunsan nei tu pokana ron soi to a India ram puma isu lian tham tak mai India ram hindurama siam tumna abangin BJP ten Citizenship Amendment Bill Parliament anron puluta chu chuan India marchak abik takin amol nging loya Mizoram chok ni lovin India marchak state te chuan nasatakin kan to ni kha kan shebe kama chung thil chu aron lan le ta ka chuan karil ruwa hian sarkar tha siam na a kamo na nei ve ta chu nei ve ne kan riat na ta chu alian to tola ke ma in tiang hian kan zo ta karil ruin putar tak tak kani huna katu le fa te zinga mi ten kapu Citizenship Amendment Bill boy puyani lai khanin tha I tho ve nge irel ruai tlan sia min ti ta se tin nge ka chanang ti kain zota kan rebe ka he thi ana mai lo ba chu thil chuanin karil ru lian ta eve man chuan hei bo India in ria tu na khan mi pui ai o candidate puana chu Citizenship Amendment Bill do tura candidate zinga ka tel be thei ta hi kaloma kain chuanga ka thei to pin ka fight to na ni ti ka soi du ni kan chairman in hunren lo turin mintia toy te thil pakhat ka soi na bible a hian mi pathum ngai san em mai ka ne ya chumi ta chu mesakate mesat sadra kate mesakate abed ne do abed ne go te khan khami te khanin fin fiana ro pui tak mai nasatak mai an pachonani lal bet nebukadnezara lalain
rang ka chak milim ma thing bok khu ba chi bai bu ve du lo te chu a frem na chu ro tuina me ya thak tu ran dia chu mi te pathum chuan an bok khu ba chi bai bu ve du lo wangin an ma chon tu ra chuan ria ni khami tuma an chan na kha appa hi ka tia an ro pui ka tia ni kan pathian hian heng la ka hian min chan him thei ti kan ria min chan him lo po ni se an ti lai ka ro pui ka tia he milim ma hian chi bai kan pu chu ka bang tia voin nia hian in do na pa ni om don kan ma chon don ani BJP kuang kwa an lam tranga in sanna ma chon tu tele BJP kuang kwa ve du mia lo an ma thing thi ngai lo te candidate kan hi kan chuang tak zet chu bang chuan nimina namruna candidate puan chuan ama kan Chief Minister zong tak chuan opposition ta na chan sa chia chia soya zazel som wala paria chu rural ruling party te chan ni thu te soya boinia hian mi ring chiar pop chuan in 0% po lo ni sela Citizenship Amendment Bill do na ata na candidate kan ni chung chuan ka trong cha tam ti kain ti ama chu chu ka tin na ni e ka lo